барои бинандагон ва истифодабарандагони шабакаи интернет саргузашти талху торики муҳаммад иқболи садриддин ки аз ҷаҳолату хурофот маншаъ гирифтааст далелҳои аниқу дақиқ мавҷуд ҳастанд. барои равшанӣ андохтан ба ин аз кору рӯзгор ва зиндагӣ ном бурда варақ мезанем. ӯ ва падараш қаландари садриддин аз нахуст ҳаёти худро бо қаллобӣ ва авомфиребӣ оғоз намуданд. бо истифода аз шариат ва оёту ҳадис пеш овардан аз соҳибкорону тоҷирон маблағи калони пулӣ қарз гирифта дигар бар намегардонданд ва то кунун қарздор ҳастанд. ин кас як қаллоб, як дуроғу, як мошенник буд. ина ман як ҷабрдида 130,000 ман гирифтагӣ аст. чанд сол шудааст ки яъни $100 барои ман то ба ҳол надодааст. то имрӯз ба худо қарз карда истод. аз дасти ҳамин муҳаммад иқболи садриддин. дар даврае ки ба давлати афғонистон фирор карда буданд, дар назди муллоҳои ҳамон сарзамин ягон таълиме гирифта бошанд, ҳамин таълимотро ба кор бурда дар байни мардум аз номи ислом гап мезад, мардумро фиреб мекард. ба ҳамин восита аз мардум маблағҳои зиёде мегирифт. аз мардум ба маблағи $430,000 гирифта бо ваъдаҳои фиребкунандаи худ онҳоро бовар кунонид. бо ин амали ноҷавонмардонаи худ муҳаммад иқболи садриддин исломро доми тазвир барои фиреби афроди ба дин эътиқодманд карда моли ҳалоли онҳоро аз они худ намудааст. муҳаммад иқболи садриддин дар ҳар як амалаш пеш аз ҳама манфиати шахсӣ ва нафси бадашро боло гузошта дар сомонаю саҳифаҳои интернетӣ аз боби мусалмонӣ ваъз мехонад ва дар асл худ ба дуздии моли дигарон машғул шудааст. аз рӯзҳои аввале ки ба дарс меомаданд, муҳаммад иқболи садриддин ба дарсҳои дунявӣ ё ки ба дарсҳое ки мо таълим медодем кам таваҷҷӯҳ доштанд, зеро аз рӯзҳои аввал зери таъсири як идеологияи хурофотпарастӣ қарор доштанд. муҳаммад иқболи садриддин дар давраи мактабхонааш саводи комил нагирифтааст, чунки падараш ӯро маҷбур месохт ки ба мактаб камтар рафта бештар дар назди худаш ва дигар муллоҳои хурофотпараст ва мутаассиб сабақи динӣ гирад. дар як мактаб як ҷоя мехондем. дар мактаб хонданаш буд, душвортарбия буд. бо омӯзгорон, бо хонандагон беҳад дағалона рафтор мекард. дар маҷлисҳои падару модар падарашам иштирок намекард, худашам иштирок намекард. тамоман дар бораш хислатҳои бад, гуфторои бадаша мефаҳмуданд. ҳамсояҳо то ҳатто аз ҳамин кӯдак чӣ гап занам безорам шуда буданд. кӯдакҳоро беҳад ғам медод. дар мактаб корҳои рафторои беҷо мекард. амалкарди ҳар як шахс аз тарбияе ки дар хонавода гирифтааст, аз муҳите ки шахс дар оғӯши он ба воя расидааст ва аз хислату хӯи худи ӯ берун меояд. муҳаммад иқболи садриддин дар ҳаёт маҳз қурбони муҳите гаштааст ки падараш ва ҳамдастони ӯ аз ташкилоти террористии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ба вуҷуд оварда буданд. маълумотҳои тарҷумаҳолии хонаводаи садриддиновҳо аз ҷои доштани муҳити носолим дар ин оила ва дуруст тарбият нагирифтани фарзандон шаҳодат медиҳанд. падараш қаландари садриддин дар ҳаёту фаъолияташ борҳо даст ба кирдору рафторҳои ношоям задааст. соли 1985 бо ҳукми суди шаҳри қурғонтепа олобохтар барои зоофилия яъне таҷовуз ба ҳайвон ба муҳлати 1 сол аз озодӣ маҳрум гардидааст ва баъди адои ҷазо аз шарми ҳамсояҳо чандин маротиба макони ҷойизисташро иваз кардааст. ба маҳкама шист ба он хотире ки ба ҳайвони хонагӣ муносибати бадахлоқона намуд. ана ҳамин буд ки вайро ба маҳкама кашиданд ва баъд аз оне ки аз ҷумҳурии исломии афғонистон баргашта омаданд, оилааш раҷабӣ ҳатто нахост бо вай зиндагӣ кунад ва вай бо ҳанифахон ном як зани дигар ки ҳамсину соли фарзанди калонияш буд хонадор шуд ва 13 фарзанд дошт. ягон фарзанди вай маълумоти олӣ надорад. маҳз ба туфайли ифлосиҳои падар муҳаммад иқболи садриддин ба саҳнаи даҳшатноку пасипардагии ҳаёти хоси доираҳои хурофоти ифротӣ кашида шудааст. дар оилаи онҳо дар муҳите ки ҳамон падарашу аъзои ҳизби наҳзати ислом буданд, таъсири бевосита ба равони муҳаммад иқболи садриддин расидааст. таъсири идеяҳои иртиҷоӣ ё ҷаҳолатпарастӣ собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дигар
تمام پیوندان محمد اقبال صدرالدین و پدرش و اون پیروانش زیر همین تاثیر موندن و امروز محمد اقبال صدرالدین به مثل یک بیچاره یا که یک قربانی همین ایده گشته است. یعنی به یک گرداب فرو رفته است که از آن راهی برآمدن را نمی‌بیند. هنگام هجرت در افغانستان محمد اقبال صدرالدین به غلام قماندان افغان که گروهی کلان مسلح داشت معقول می شود و از دوستی پدرش ملا قلندر خریداری شده به حیث همسر یا در ناخنک بچه در خانه این قماندان 2 سال زندگی می کند. عشق محمد اقبال بر این بچه باز آنقدر تأثیر می کند که از زن و فرزندانش رو می گرداند. به تدریج این درد برای محمد اقبال شکلی دائمی می گیرد و هر کجا که راست آمد با هر نفر نیازهای شهوانیش را برآورده می ساخت. ملا قلندر یک بچه مقبول داشت، خوشروی بود و نامش دیگه محمد اقبال نام داشت. وزیر یادم آمد اونم مقبول محمد اقبال را باز حساب بچه اونم باز بچه ویروش گرفته گوجه در میهمانخانه دیگرمو در توی و در تمام چیزا می بردن و اوجا رقص و بازی میکردن و بعد از او باز کارهای نامشهور قطیش میکردن. در او صحنه بود که نه باز دیگه اسکرای از او هم مخته شد به این کار. باز خودی او بچه هم موافق شد که همین رقم کارا را با امرایشان بکنه. این رقم باز یک نامبدی برای مردمی از برادرای ما شده که دیگه بیچاره نامشان سبب میکرد و آدم واسه هم بازمی بود و بازم میکرد و سر از این بچه ها بالا میشد و همین باسکرای خودش رو بیخی نامبدکن کار بود گمش بود. همین نام فامیل افغانستان و تاجیکستان بیخی در کدام توی موی میرفتی البته؟ توی میرفت. چرا اون بچه بازیشان خدا توی میشد دیگه. تنبور چالان بود و بچه بازی بود. اون کارا را بیخی کار نامشروع همین گفتنش خوب نیست که آدم بگه میره. یک کسی دیگه بود به نام ملا شریف. همین چیزی که ماجرینی که از طرف آمده بودن یا درس اسلامی میداد. درس از نهضت بود، اکوان نماینده نهضت بود. درس اسلامی میدادشان. برادر این بچه ملا قلندر نیست. این دیگه یک بچه داشت یک به نام اقبال چی یک شایی بود. یک مقبول بچه بود. این برادر پیش از اینمی چیز درس میخواد پیش این ملا. این ملا دیگه خودم چی کارا کردش کرد. بالاخره یک روز قماندان غلام ما چی نمیفهمم بچه تکنیک بچه حساب اینو گرفت آورد که خود بچه چی ده. این بچه دخترانه پوش بود. یک دختر کار دخترانه کالای دخترانه در جانش میکرد میپوشید. بیادر این دیگه هر روز کار نامشروع کردش میکرد. یکی از روزا بعد محمد رفتم طرف دکان ایرار میبینم که اقبال بعد به اینجا در زیر پای ایرار چی میگیری؟ والا گفتم اگه نه تگه بانم نه نمیشه. خب بالاخره فوفشوری کردیم ما هم بعد یک چکر زدن بودی بچه دیگه مختار شد. هر دیگر میامد نموجه میرد عملی شد دیگه. قلندر امی میامد و میرفت باز یک روز هم بچه که یک پیرا آورد بود چی میشه که بچه میشه نامش چی است؟ نامش محمد اقبال است. پدرش یک روز آمد بود و میردم پیش ملا شریف میمونیم اون چیزای نهضتی است که اون تاجیکستان مردم خودم تاجیکستان بود دیگه ملایشون. باز اینجا پیش همون میخوند چه پس باز دید همی در کدام جایی بچه را همی قماندان غلام میبینن در کدام کوچه و جا میبینن. خیلی بچه که سفید و خوشرو بوده سفیده که خوشرو بوده معقولش میشه همی قماندان غلام. اینا میگه با همون چهش وظیفه میده که پیدا کنید همین بچه را. توی بود رفتیم همین خیلی مردم در توی رفتیم کدام چیز همین قماندان غلام توی بود. ما رفتیم خیلی همین اونجا همین رواجی مال چیز همین قماندان بچه بازی زیاد میکنن. باز خیلی همین دنبوره و همین طبله و همین چیزا بود. دیدیم که آقای همین بچه همین قلندر دیدیم که همون بچه است. این بچه خیلی کلاه زنکای پوشیدن در پاش زنگ بسته کردن. این بازی میکرد. ای بچه ما تو خیلی یک دیگه همون قلندر پیش ما میامد و یک کسی دیگه میره میشناخت. ای بچه ببینیم بچه نیست که به دکان میامد ما تو منور است. قرار داشتن در این محیط بیشرفی حیات منبعده محمد اقبال را به کلی تغییر داد. او دیگر بیمار شده بود. منتظم از مکان زیستشان در هرات میگریخت و برای تسکین بخشیدن دردش هم نشین و هم بستر میجست. از همین جا به او لقب کبوتری سفید را میدهند. یک روز باز دکان بودیم قلندر آمد. قلندر گفتم که همون بچه
محمد اقبال دیدیم پیش قماندان غلام چی میگه پیش از او داود توی بود و کلاه زنکی را پوشیده بود پدرش همون تو سرش همون قلندر سرش تا و جگرش خون و مردم ایره کی در اونجا برده پیش قماندان برده پیش قماندان ایره کی معرفی کرده گفت والا خیلی همین یک کار شد دگاله هم کار شد دگاله چی رقم کنیم چی رقم اینجا بگردیم چی کنیم مالی مردم خیلی بچه تا چی رقم میکنه پیش از کشیده گفت خیلی نمیدونم بخواد چی رقم میکنم مسئولیت کرد که ما گفت خیلی نمیشه گفت آشم خان گفت نمیشه گفت مجبور ما اینجا بریم گفت یک فند فریب که از اینجا ایلا کنیم دیگه آبروی زد دمان نمونده اینجا پیش خلق پیش همه اگه سرم خم شد گفت اگه باید ما بریم یگان ولایت یگان طرف دیگه بگردیم بریم گفت محمد اقبال اساسی ترین مقدسات مردی ناموس را از دست داده است. از ناموس گم کرده مثل او دیگر چی را میتوان انتظار شد؟ در نهاد او شخصیت جایگاه خود را گم کرده است. از نشانه های مردی برایش تنها همان واژه نشان دهنده حیثیت جنسی باقی مانده است که در ورقه شناسنامه‌اش ثبت است. هر کسی او را گوش میکند گذشته از این در دام فریبش گرفتار میگردد. خود چی کسی است؟ مگر ما به گفته و نصیحت یک اصالت باخته زار گشته ایم؟